Join Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा ICAR ओल्ड गोवा, जे एग्रीकल्चराचे खूब तरेचे सायंटिस्ट हांगा आसतात. ते विविध प्रयोग करतात आणि आमी तांचे सध्या फार्मात आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाकूच शकतात. हे हांव आसा ते जाळफळाचें झाड आनी तुम्ही पळोवपाक शकता जाळफळ हांगासर लागलेलें आसा, खूब वयरूय लागलेलें आसा. सो अशा तरेन हांगासर जाळफळ लागतालें हेच्या पयलीं आनी अजुनूय लागता. सो तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन एक अशें केलें की हे जाळफळा पासून जी भितरली पत्री म्हणटा आमी ती पळोवपाक शकता. रेड कलर एक्चुअली आसता ती अजून पिकोवंक ना. सो ही पत्री आनी जो हे आसता ते युजफूल जाताले. ताच्या उपरांत जे फार्मर आसताले ते हे जो भायलो भाग आसा भायलो तो उडयताले. तांच्यांनी देसाय म्हणून एक सायंटिस्ट आसा, तांच्यांनी उपक्रम घेवन तांच्यांनी एक हेच्या पासून एक कितें तरी तयार करपाची म्हणून तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो आणि ताच्या उपरांत त्यांचो जो पॅटर्न आहा तो इंडियन पॅटर्न ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तो पास केलो आणि हेच्या पासून ते एक खावपाचो पदार्थ तयार करता. आणि हे एक्स्ट्रा इन्कम म्हणून प्रत्येक फार्मर एका झाडापासून जवळपास 5,000 रुपये प्रॉफिट जावपाक शकता. अशा तरेचे हेच्या पासून प्रोडक्ट रेडी केलेलो आसा. ही मोठी अभिमानास्पद गजाल, कारण फार्मर हेच्या पयलीं भायर मारताले ते आता ही युजफुलाक घेतली आणि खावपाचो एक पदार्थ जाता. सो अशा तरेचे देसाय जे हांगा सायंटिस्ट आसा तेंच्यांनी उपक्रम केल्लो आसा. आणि आमच्या गोंयांत म्हणनाका गोंया भायर जे विविध फार्मर आसा तांकां मोठो फायदो जातलो. सो अशा तरेचे इनिशिएटीव ICAR गोवान घेतलेले आसा आणि लोकांक जहाँ फार्मरान यांचो फायदो घेवचो. मैं पहले जायफल के जात के बारे में सर्वे कर रहा था. उस समय जायफल के कुलागार में जो जायफल का पेड़ होता है वो उस पेड़ को देख के बहुत सारे जायफल का छिलका जो ऐसे फेंकते थे लोग. तो उसमें भी कुछ मसाले का स्वाद देखने के बाद मैंने सोचा कि इसको भी क्यों खराब करना है, इसको कुछ न कुछ इस्तेमाल करके किसान लोगों को फायदा करवा सकते हैं करके हमने सोचा. उस हिसाब से उसको ला के लेबोरेटरी में प्रोसेस करके एक टैफी करके एक प्रोडक्ट हमने निकाला. वो कैंडी जैसा है क्योंकि वो जायफल का जो छिलका है वो थोड़ा खट्टा है और उसमें मसाले का स्वाद भी है. इसके लिए हमने ऐसे सोचा और एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट कोई किए नहीं थे कभी, और ऐसे सोच पे हमने नया प्रोडक्ट निकाला. वो सक्सेस भी हो गया और उससे शेतकारी लोगों को फायदा भी मिल रहा है क्योंकि वो जायफल का और जावित्री का अलावा इसके अलावा इसका भी फायदा मिलेगा प्रोसेस करने से. तो ऐसे हमने सोच के प्लान किया, एक प्रोडक्ट डेवलप किया और सक्सेस भी हो गया. उसको पेटेंट भी मिल गया. ओके. आपको कितना दिन लगा है पूरा ये प्रोसेस करने के लिए? हम तो 7-8 साल से हम सर्वे कर रहे थे. तो हर बार जब कुलागार में जाता था और जायफल का पेड़ देखता था तो उसके नीचे से छिलका गिरा हुआ देखते थे. तो उसी समय से हमने सोचने शुरू किया कि लेबोरेटरी में लाते थे, प्रोसेस करके देखते थे कैसे करना है वो करना है करके. तो आखिर में एक प्रोडक्ट सक्सेस हो गया. तो 6-7-8 साल लगा हमको फाइनल इसमें. तो 8 साल भी लगा, पेटेंट मिलने में भी 8 साल लगा हमको. स्टुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान रुपेश रावत.